Abang Ade Channel. Kali ini kita mau berburu mainan nih teman-teman. Yuk kita mulai. Wah, ada ondel-ondel nih teman-teman nih. Wah, keren banget nih. Simpen dulu nih. Kita cari lagi nih teman-teman. Ayo. Wah, pop-it bentuknya kupu-kupu. Bagus juga nih. Aduh, masih semangat nih. Kita cari lagi nih, cari lagi. Wah, mana. Wah, kuda poni. Bagus banget kuda poninya nih. Aduh, simpan dulu deh. Diam-diam situ. Mau cari lagi nih, cari lagi. Wah, spongebob. Bagus banget. Aduh, jadi semangat nih nyari mainannya nih. Kalau begini. Aduh, mana lagi nih. Wah, dapat ondel-ondel nih. Aduh, ada temennya nih si ondel nih. Aduh, kita cari lagi, semangat. Kita cari ke sebelah sini. Wah, apa tuh? Wah, ada pop-it Among-Us. Keren juga nih. Wah, kalau begini seru nih mainnya kalau banyak mainannya. Kita cari lagi nih teman-teman. Coba di sini. Wah, pop-it lagi. Hari ini kita berburu pop-it banyak banget nih. Aduh, capek juga ya, tapi tetap semangat nih teman-teman. Kita cari lagi, coba ke sebelah sini teman-teman. Wah, ondel-ondel mini. Bagus juga nih. Bahannya dari kayu nih kayaknya ondel-ondelnya nih. Coba kita cari ke sini. Wah, apa tuh? Wah, pop-it nih teman-teman. Aduh, kita cari ke sini. Wah, ada ultamen juga nih. Wah, keren-keren nih mainannya kali ini nih. Aduh, seru-seru berburunya kali ini. Bagus-bagus nih teman-teman. Kita cari lagi. Apa? Wah, boboboy. Boboboynya keren. Wah, ada ondel-ondel mini juga. Aduh, senangnya hari ini berburunya banyak sekali. Coba kita cari lagi ya. Masih tetap semangat kan teman-teman? Itu apa tuh? Wah, ada ondel-ondel. Aduh, keren-keren nih hari ini. Berburunya banyak banget nih teman-teman. Tuh, lihat ada ondel-ondel, ada kuda poni, ada pop-it, ada ultramen, ada boboboy, ada spongebob. Wah, banyak banget ya teman-teman. Sampai jumpa dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.